Ebushama akwa ba yemfa umbra Ghana Sem TVGH. Message like, comment, subscribe, turn the notification also on so that anytime I post a video, be say we are Usambekebi. Ebushama for boys are more omutike ti omu so say. Nyama nkoyi. Nyama nkoyi. Ejuma ni o mind mu. Ebushama for enukra no wo wa munjai ma na yenka. Because it's only the truth that is going to set us free. We can decide to close our eyes, our minds on maybe reckless governance. No? So. But the reality on the ground, no dear, you cannot run away from it no matter how hard you try. Now the reality on the ground, no crying says, see ayekasa neman kuyi kra wa mind wemu. Ade a friend no juma. Ejuma de bi ni o mind kron Ghana mu. Se si ayekasa. No. Before benya duane di any given day, se si awo Ghana no. Empaibo. Youth no bebre aye duane hu timetable. Ene uye no 001. Anopa hundidi, ewia hundidi enyume na we didi. Enti duane a odi enyumre no. Next day, just say anopa no hundidi, ewia na obe didi, enyumre hundi. The subsequent day no. Now start a new rotation. And no nye there adekwa eko sese. And to say boys omo kejetia soon say. Sika ni o mine ma. Omunka enukre na omuka. Adentia. Abaye John Dramani Mahama abaye. Almost sterilize 50 billion cedis. Almost say inflation now person omu controlling ti. And sika eye Ghana sika OPPP no. Omo is as kind of free system nemo. Ede akọ to Bank of Ghana. Say sas kan enko obi abutu. And dia huntraba. Youth no cannot even access their friend no soft loans mo di best start your juma. Then nothing is going on. On mining in Naba to a standstill. Ukasa na ya chill. Ukasa na ya chill. Pamusu ya kachiremu. Ye wonemu. Ya kachiremu se munim owo munshenda. But beyond all those warnings, na ya kachiremu no. Ya ye wonemu no. You still decided to listen to people like Okuyeto Ablakwamo. Any yene. Any yena yene. Ene na ebre bomu. Obreno. Enim NDC ni anase MPP ni. Jise wa connections bi wa bayama unya kakra bi di. Ma ya yenim obia Nyankopon nko na yenim na. Usoro de bia na one battle after the other. Abatuo ewo susu anso. Next time ujina ballot paper. Ballot box enima. Kai say whatever decision you make indirectly will affect your life. Those are the repercussions. Ye face and as on mine. As on mining in other autopilot mode. No leadership. And no end in sight. Story of our life. Se odu Kumasi a tafa dompo bi se nso to sisi anso mi jam se ewia kom na asa pie no asa 33 na nam de no ewia kom na giniti ena ebosa ugina ma na wo hra na de sisi ya arewo ne se economy ni mo ide nso didi a wo menye o wo didi a wo men sika ne hwana wonye tujimi ana gele bi wodi mo bomo komedi wo didi a wo men Mahama memuni ekuafo osu ekuafo krani awofo de ene omo ho aye mmobo ye ne obedi adanse a enche ne nkra we be ko school
busa wodoɔ ɛna wie nso yɛ tɛtɛ ma ɔmode kɔma no busa wodoɔ nkurɔfoɔ ma school ntale atete anka Nana Addo Dankwa Akufo-Addo anaasɛ MPP Abayempa a ɛwɔ hɔ ankasa mmerɛ Kenyame adom wokɔ wodwa so anka yɛtaadeɛ anka nsɛ susu yɛ save ɛma wanya bi de atɔ wo mabus ne nɔɔma sisi ɔba ahofo no ɔmo tietiem economy ne mu ayɛ din edwa wokɔ ayɛ ntɔ Kumasi kra deɛ soldiers fo no nso yɛ ne edi ahutente wokɔ yɛ ane apagya no yɛ ampagya nso yɛ bedi sika na wobɛn youth na ɔmo nsɛm a ɔmo kan sisters me ne sɛ yɛ kwadwofo first no ne yɛ tɔn adeɛ wokɔ dwa so ne yɛ tonti ni bre sɛ yɛ tɔn adeɛ no woduru bago so do nkwawanyamfrɛ nya mi krom yɛ ahya kejeti woduru a wo boys ne yɛ nua mamo ahofafo ni monyamfo ɔmo sisters me do yɛ yanasa wuyi yanasa nti de ve wuyi yanasa ni ewi base ni close but enne me no me bedi adanse ni ewi base no ye nye nimpa bibrasa keka ho a se bi impredua se mabunu no ye daache ade ye president ye MP ye ministers ye sofo akese enne ewra ho ubi so mom se akom enne den na maame na akom de ni ye edua be timti timu nyina ye kolo ye nye scam fendi na se bi impredua sa ye nye ska wo so yeti Nana Addo Dankwa Akufo-Addo MPP Abayempa oba odwiri timemufo MPP Abayempa oba ne ho po fiefie te sɛ gye awale MPP Abayempa ne ebe wo ho no na se bi mabunu ne ni brejuma economy ne cost unse wobɛkɔ baby was yo ya to meto system no na ye de omo kokwanso other stores wo se na oman ni mo ye de ye papa kofo enso baaye no maybe a chem of a share health insurance mukena pa Mrs. Sabre no ma wo me ba diamond wo hospital na ye free na ma wo ye de nti one so ko cheskele ya wo ani because baby can free but then me come kire we say wonyim na winiska wo be ham frama wo be nu hu sa wo ye sa wo poison hu na eyiya anko be wo na winiska ye chaw ye nyu ni ebe ye operation kwa waka ni ebe operation no na bibie si na kapre mpo ne wo no me kam che se bia nurses and adopted for ne be hu mmobo akeka bom se omu de omu sika aye without money ni ye nshaw economy me mo edu enemi no mi enu kasa ya ria kesi atiesi oman mu ya papa Akufo abres need to me cover but enne die na eko ti memufo ne isu na de me ne me ka chem se bogus fo ne de mo ba mo nche yi o ye ne ekom di ade ye ne no ti ye de ye ni abere ye hia wa me iska ye beda meju ye besa o bibi mi bi se mebum sisters when you share ekom you ampanso ekom ya na face un niska ne se o ya anwam wo ska na nka o ya anwam ene de enyafo eskafo no sisi adane anwam ene die si anwamu adani premen economy ni mo yedi even teacher training for me your national service ewie anka abani expect say oba be post omo nenso abaye be dia dan so mo mfa omo kra half kra ndru umeni abre adopted foods nurses foods economy ni mo yedi emevi ye maame mu no sa wo sha abrewa omugugu fia obi ne bo blood show ma sebi economy ni mo yedi na wonye bi ntaduane ndi mpo na wonye bi ahwefia ama sebi mpreduasa ye cheja atoa wo mani mo yedi na ye dan sorry kwete ye sitofo bia me de me hu so ofinyame ni mpa because Ghana no wo sha sofofo na kom na omode nam omu yi so omu mentality na omode nam omu baby ska wo bia na omo plan MPP Abayempa wo plan A NDC Abayempa or plan B and ordinam wono agenda no na omahye economy ni mu ayedin ye beko just ti memufo ni su me kam church be kakrankofu kunkum ommo enye bibi o ekom bo system ni mu ayedin ye bo machi no e na omo pese omo di bibi be fe me papa ye mosini me ma me asantini enti mo tribe ni nyina bi wo ye mu ye nyina ni mpa baako na omo didi me na se bi mpreduasa omo do musumi esu na enso omo da epa na omo abechara na omo keka di hope saa na omo life ni city economy ni mu ayedin ama se bi mpreduasa mahama yesire wo chigu why dada epachi wanim eguo bue ye wo komedi ne papa ye pachi ohun ye mobo wate yesiro yewu mahama yewu ye pawacho nchichi na emfa shema azan so fofo na emfa shema ye pawacho dan wachi ebe hye wo man no
Even Ukromo for credit disappointed. One castle NDC youth no a comedy woman. Papa yes, yempes Ghana, ebebo, na me denyamia se economy ni mu ye de no. Chamini ase omo didi me a edru time no mo nkoto aba obonto. Na se comedy omo kakra me se bedi eche sie wa ha. Edru time ye beto aba. Ubehu mrewafo, enkokolafo, omo die mirika omo koto aba because e come idea no ye koma duo mu nsurum amene nsunsundu okro omo news kan tobi no ma omo ti kura na se bi previous ebubu no na water baby so me besene de abeho bem na me catch am say ye papa anase ye ne president na adodanko Akufo-Addo MPP aban pa oba odiniti memfo no e wo won street girls na omo go no asewfo na eso ati o wa metua sene swati die ntia obi a ye adwuma wonya kakra ento de odi besemu bia na ekọ ametisi ameni ukase ayasem timamufu ni sho ye ha ama saving previous and entire no ye rigni atotogo ye sa ton ye bomu don komi to fobo si e dibedi nti si ade Pasiri Kotom airport any Ghana flag and sisi amema na boy say ya because e come de wo kwa ye ntonto obo 20 series 30 series wo benya wonsu dibedi na ma ya rakese e ba omani mu papa wachi ego na media de me ka che ye nuam MPP ni se emre nedru enkrofo we ade bi o ma plan omo pese omo gin ya gin free baby economy ne ko ye wa adwuma ye tamusa emre na to see man krofo omo dada emre bi echem papa we na be ka che se o short memory wo be ma sibin predict dum so be ye japade dum so be ya tale ye sole ya yese wo be ma cost of wo ehun yira wo mo sibin predict omo pamade omo di chesini because na ano ye de na ye planner no match say ye short memory ne de koto abaman na enkoko kura watumi amawu na nimpa na ye benye en confirm to ko wiemo maba na Ghana to da ye didi mi wi na se bi mprediasa ye hu men na abro ye so ye papa na se ye nka se president wa betwemko na adodanko Akufo-Addo bibie ya agim obema ye hu se ye kokko ni ye ma nti sisi kukusu ye ene Freddy case omo ba no se MPP abentumi nye enso ye tumi ye eni mi no mi enu bedi adanse awofu osu first ye papa na adodanko Akufo-Addo won na opo obi ba no ne na tena wunyo wunye bibia wo kosku wan kosku kosu adwum ene de aba fofo le siremu nkwala no mkra no ko baabi a awofo nhisi omu niska entopa nkwala ye idisa obenya ede o mebra medema no si ye da osoro ase Asante region ye suwa abele de bia ye mpanyimfo no mudi a eka ase na no mudi amen ene de ye sole koda asempa na abese ministers for mu poti MP ya hemfofo mu gom si ye adenya minia good news na aba ye wo papa bi na unity wo we de ntise ya afọ de na opamanchi so ma na edeli o wo we de ye pika se bi mpredia se wo we ti se mema yi na etume wonta afọ ne anyanasa sa na ti enye bibia se papa kokufu ene nyame adom why you ready so bebo asante na papa yi ade ma meni gye ne ho ne se wo hu na wo se dua papa ewo ne mu enti obi dua papa ewo ne mu nso ugu nso efifi dua papa onya me ye chairman ne modembo ne jumaden ne mpuntuo ena papa wi wonya de boni bia ode be kafa no o ye perfect o ye nimpa o wona nso oben but ne nanso ne bia eye ene wo bua mebuno no se na ne ye hwehwe ene ye ne obi a wo be na adwen se obua ma Dr. Alhaji Bawumia Abapa wani ta ne ti papa we ni bibi a chese o ye adwuma ama Asante region ye nyen ntuma pefra ya afo mu no ma bi a o te bi impreders on be ma ye vote no e ko ba bi ni abufo ba na midanya me se papa nya me ye chairman no baby entokwawo he meti no makamu nyina wa ma Asante region ya jo nkabomaba ye diaba mpuntu o wat statita woye enye bibia se opese MPP enye ne ntoma pefra medema no si ye ne yanka sister Evera oye oba one mema ne kwako oba otinte sokoko gu fom awia oba se bi mpreduasa ojali nsuo ma opie ese ni mpa wi yesrem ye pe obi a ogina no okasa ni mpa pimpim ne tie ye pe obi a ogina kasa ese bi mpreduasa ochi ni mpadom ene ye pe obi a wotu abaman anytime bia ofre na obenya no ye we mpanimfo ni bi wo me ade me pe kukufu asem se papa ne se anytime bia ofre na obenya no wo de wo frɛ na wan fa send the message obaba be reply wo be frɛ na koma pa na re chichire
ne encourage odi ma mmebunu no enti yesire ye nuanom ye pese MPP ba power biem ne ye nye ye ntoma pefa leaders me bi wo ha time so see change wo 40-20 no menua woje kwara wo haw no entumi solve emre ne dru eda bia obi ma uska wande obeblo but obi build bibia no di bibi hya wonsa wonso betumi ahye so ye ama mfaso abaso ama obi nso aba benye bi aso ate enti asanteman we de ye papa kokofo se wo suru won chirishira mate momodembo madwuma mu ahemfofo emu asofofo sa wonim se na modone sa wodamase wate se mafutuo ni nyina wate obokra onto abani bi wo ha no wo frɛ ni nkura nhyɛ awurade won hyira mo sister Vera wo yese de wotogu bi kan ohiafo asɛm so no no wodi ohiafo asɛm ma no awurade won hyira mo makoma pa eno ma re kyekyira mo kyekyira ma na me ka kyerɛ ye nuam se wo de mo me ndi komne kakra na enche oh enche Israel for no more panyine no say awurade panyino no hene awurade ma mo hene bɔne omu no wo mo na awurade na atwa etiem ne kɔ eni awudie eni nuoma esi eba wo manim a eni nyame adom obema omo hene pa enti mo de mo nka makoma ntum yem ayi to fa agi na tuo bi a asɔle wo man Ghana minim se nyame adom so ebete enti me bra me da sepa awurade nso nhyira anyway me da se that's the past Spendy. Yankupon is in show.